Men atım Begayдар, Kırgızстандан болом. Литвадан келдик, 1300 километрден. Бул менин иним болот, Адилет. Нарындан болот. Нарындын баатыры. Ошо, Кудайга шүгүр. Көк бөрү деп Венгрияга келип калдык. Мажар туугандар булар дагы өзүнүн ата бабалардан калган улуттук оюндарын унутпай, көк бөрүнү дагы башка бардык күрөш, бардык оюндарын улантып, атты багып бизди жакшы тонуп алышты. Жылда келген сайын бирден булагын беришип, коюн беришип, мусулман экенибизди унуктурбай, халал кылып өзүбүз союп жеп, оюндарына катышып, жакшы оюн куруп кетип атабыз. Эми булардын деңгээли кыргыз, казак туугандарга караганда негизи ылдыйраак экен, бирок аракеттери жакшы. Мүмкүн ушул жакшы аттарына көңүл буруп, бир аз тарбиялашты аттарын. Деңгээли да өтөт деп ойлойбуз. Көчмөндөр ынтымактуу бололу, кыргыз, казакты күтүүган ынтымак дайым бузулбасын. Siz? Ben Adlet, Marmara Boğazı'ndan bu. Bu derece ikinci yolu geliyor otağız buyursa. Bunlardan geldiğimiz жақсы konakta çıkan. Göçmen kalıp sıyırmatı жақсы eken. Eğer üstünden geçse bular köp görünüyor. Önlüktürçü değil eken. Қазіргі осы көк бөрі, көк баршы үйреніп жүрген жастарға не айтасыздар? Сіздердің көз қарастарыңыз қандай? Қазіргі. Ақынмен кыргыз казак болбойду ғой. Барын атқа ақынмен сақырдай денсаулыққа пайдалы. Бұлар бағы Европа деген Европаның сұрағын алсақ, Иә. Жөнөкөйлүгүн алсақ. Иә. Венгерлер жақсы екен. Иә. Сіздерге қалай? Жақсы қонақтап жатыр ма? Оған жақсы қонақтап жатыр. Жатақханасы беришти, тозуп алышты. Меймандостугу биздин кыргыз казактан деле кем калчыдай эмес экен. Булар деле жакшы жөнөкөй, өзүбүздөй эле калып экен. Менталитети да бизге жакын. Жөнөкөй жашашат экен. Кадимгидей аттарын багышат экен. Атты буларды жакшылап урматтап жакшы багат экен. Азыр ошо биздин көчмөндөр бардыгыбыз, кыргыз, казак бардыгыбыз ынтымактуу бололу, каерде болбойлу, сыйлашып дегендей. Ынтымак арта берсин, көк бөрү өнүгө берсин.